Migit lang 3,000 iskolar na ning Kapitolyo na ning Pampanga, reng menikuang cash allowance keng kapamilatan na ning Educational Financial Assistance Program. O iniing report ng Jasmine David Haso. Tinggap danoreng scholar na ning Kapitolyo, harensya 4,000 cash allowance, ang many batan keng Educational Financial Assistance Program na ning Provincial Government of Pampanga. At tsula keng 3,617 reng benepisyaryong asaupanan ning programa. Kaya beneketi ing PWD student ay Angeline Sharin de la Cruz, ang matyagang lulub keng eskwela, igyamang atin niyang kapansanan. Thank you, Gov, sa educational assistance na to. Sana soon marami pa kayong matulungan na PWD student na kagaya ko. Nakatulong siya in a way na hindi na ako mag-worry sa baong ko, sa mga future projects ko, mga gusto. Bukod king scholarship grants, binyenya mo naman ng Kapitolyo, ing sao financial para kareng 153 at dating scholar, ami pasar keng karelang board examinations. Ito po yung ating mga scholars po ng provincial government. Simula po nung first year sila hanggang makatapos sila at ngayon ay nakapasa po sila sa kanilang licensure exam. Meron po rin pong assistance ang ating provincial government para sa kanila, para dun sa ginastos nila, dun sa kanilang review fee. Pakaangklayo, ing programang itinan ng Kapitolyo, keng 10-point socio-economic agenda ng Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang mamye suporta, keng edukasyon da rin kayanakan, keng mabilog abangsa. Iniing PTV Balitang Kapampangan, yakoy Jasmine David Haso, para king pangbangsang TV, naning bayong Pilipinas. Oren po, reng balita keng ama ng si Swan, nyening kayorasan. Para keng aliwa pang updates, i-follow yu kepo keng kakamig social media platforms. Yaku po yung kekong talasuyo, Arlo Kiarmotas para keng pambangsang TV naning bayong Pilipinas. Dakal pong salamat, Maya Poras, Labuan, Kapampangan.